Muthenya wa keri wa ithurano cia aria mekurugamirira kiama kia Jubilee kaunti-ini citiganite na ngucanio makiria ni cieyumiririe. Kaunti-ini ya Laikipia kurerikana andu aiganona ni maguraririo thutha wa ngucanio kumira gatagati ka arumiriri matiganite a Jubilee amwe magikararia maumirira ma githurano kiu. Kwanza mimi naitwa Achila Gituko na hata saa hii mimi ndiye interim chairman. Yule amekalia kiti na ndiye ataendelea kukalia hiyo kiti ya Jubilee. Uchaguzi wa leo ulikuwa wa ukweli na haki. At least one, perhaps more than one person has been physically injured, bleeding on the face from the fighting that went on. So it's a very symbolic thing that has happened. Na kwa kaunti-ini ya Kericho mwena umwe ni urekanire na maumirira ma githurano kiu ukiuga gitina tabanio na njira ya kihoto no mwena ungi wakindiriria githurano kiu kiuma kiega. Kaunti-ini ya Uasin Gishu ona kuone kuma na ngucanio ona gutuika githurano kiu gitabanirio na kiarika. Mwena wa Kirinyaga aria mathuritwo kurugamirira kiama kia Jubilee githurano-ini kiria giacukire gigiteanirio ni mamukiire igutha thutha wa andu aria marendekithagia kuhotwo. What I expect as a member of presidential campaign team uboro wa Kirinyaga county ugonie kiama ukaregwe ni ciamani ura muthure ura twathura hapa. Tufanye kazi tukiwa kitu moja, ndio ushindi ukue wetu sisi wote. Wale wamenichagua, wale hawakunichagua, wote ni wetu. Kaunti-ini ya Embu nakuo githurano kiu gitabanirio utuku kuria thu cia kiuteti cionekire kunyitanira. Gavana wa Embu Martin Wambora na mubunge Cecily Mbarire uria onake waniriire itanya ria kuhuranira giturwa kia ugavana Embu maugite hari bata kunyitanira niguo gutheremia kiama makiuga ihinda ria uteti nirigakinya. Tunyitanirite vamwe tutakumakua ni itiria tukuthie kucindanira na gwiciria kuma monte nitukorwa Embu tumetuite a place of area ya umonja na amani. Kiama kia Jubilee giti mwene, kiama kia Jubilee ni gitu tuonthe twe andu a Embu county na ni gitumi twetikira gwikarania bamwe wana tukirwagira ite imwe nigetha Embu county na kiama kia Jubilee kithie na mbere. Guku Nairobi ajumbe aingi maugire ona gutuika kuma na ngucanio cia haha na haria aingi ni maiganire na uria githurano kiu gitabanirio. Wengi wetu vile tuliona jana kwingine vile kulifanyika kule Nakuru na wapi, Nairobi imekuwa tofauti. Angalau kidogo tumesikizana. Ile kidogo hatujasikizana ni kwa sababu ni demokrasia. We agree to disagree agreeably. Githurano kiu giathi na njira iria njega tondu ni mareritwo uguo tukwibanga ma MCA memero uria mekwibanga MP uria mekwibanga senator na governor na maneana maritwo mao na njira iria yagiriire na nie ndinona handu hau hena ungumania hathi wega muno. Ona ngucanio cigithiaga na mbere kwiyumiria kumana na ithurano cia aria mekurugamirira kiama kia Jubilee ikiro-ini cia county arumiriri a Jubilee mataririe mwihoko ati ngucanio icio ni cigutwithanio niguo kugiria njetukano makiria. Ithurano ici ciguthii na mbere nginya muthenya wa gatano kiumia giki kaunti-ini citiganite. Maina wa Wairegi, Inooro TV.